I'm watching Badwam TV, Badwam so, Cassian and Anna Brasson say a bro. Or share live on Facebook/Adom TV, Extra Go TV channel 119, DSTV 280. And some no near to your movie any. I have for months no more 1 year today. As a fee a chair moon near Fimuno near my equay pa de Mawon. Ya the one some no so ebeba. Ye call a year and Quanta South. Mentime was be man the musunti. Yet to two suku mo, next one. Ye be a coin says school for bet me a call until I will for neaje. I don't send and I don't pay me the bro. Adom TV Badwam Cassie. Midin the fear among qua Tamaklu. I fear any DMT said and something true more ankasa etie. Edumafua and as National Association of Beauticians and Hairdressers. One more echo na wa half month some more afraid tremuno. Yamie ni munadwuma ko yie pa na ne nyina no gira nhyehyɛ pa wode to na kwan so ibini Adom TV kase edi nkomoyi papa ye ne enipa nkita hodie soso eye papa ahafo hairdressers ye na abofo no se wo ba ye saluna ye wo kasadema nipa entitam bia no ye nya clients e ma wo mo ba ebe ye yeti wo yen ho ye ntiatia nipa ye penipa ye pese de dabi hima wogo so nana ya akire eka odwumadi na sibi kugina go so hima anamu etu wono apon won hu no nyina afo se yi a wono akase koye wono adwuma no omomodin ase obeye ne yie se be yi a ebeboa wono akasa na afei aboa so ama emebu no dodo no a enya adwuma ye ewogo so enti se de omani abele etintim se omobeye no me so omun klan se omon yire omho no omonye omon fa nkwaya akwadwuro na omani mla adwuma no na wo blessei na wo mo ani na ho na abekwa akode na mema abekula bu ho no ma wo hu se wo bra ho no bepe osika bi na adi akọ enti kakla me so meka ache omon so omon mo omani mla nyire wo mo ho to akasia no so na abatan ne awofo e won Kwanta South wo timantemu wo mani age pa fi se enkra no suku na ye tun mu esan tokwa na ama ne muso no ne penifo bie se enkra no nkoto wa adusua so a Adom kase eto aso yi kwala no ko sukwa ka be se mo na se na security wo kromo no e be fine ti e bompa se ma hwe sensi bio aha dwen pa o aha dwen pa ankan sesemba no sa nso anyaba security for ho idea security for na e be da mo ase mo ya de pa so oma sokro no mu amaye se o metumi aboye ho ban aboye school kola no ho ban a e ka men kwan ka school na o mo go school no ye be hia police for ho because your community and your own consec and your san what girls that sabobo ni na ni wo basis bia enye fine but mestre ye betumi anya police for no ma go school kola no ho ban amenya dia en ka mini how besian bonax e won tension wo ye wo mu ni se empreni e ba no e doso ne de so bien se niemayu penyifa mo hwe se bia asomdwe mbra ne se mma ya mo koi no ko hwe hwan sam ne edikan ne de so abien eni se mpre ya mo koi mo kodu ho a wena ombo hwe wo bambo. It's a good call, and the education director has done his part. He didn't just come out with that. I think he has consulted the military, the security, and then the people who is involved in the security aspect. Resuming school tomorrow is a good call, and I think I have to recommend him for that. TV Badwam Cassie na uguso sheno na Mamprugu Zabuni Youth one munhie mu edi kan kra one mo aye ma ye mampani abede a kire Dr. Mahmoud Baumia kwase edi nsema kwa akoto edwa na woni so ade hunu pa se nkabom we a wo nya ne ku a wo atie ye beboa amampuntu afa ne ntoma pa efra Abraham ampanyin abedi akire Dr. Mahmoud Baumia ebo eku a wonum enye ni suade hunu a wode te Mamprugu Zabuni Youth Development no abaso no ene wode ti udwa se nani so wonum modern bo pa esan se waboa ama wonum mantemu honom no manfo dodo no a edi yie ne kasa ye mu no wo kire mu se mabunu edi animu atiti eku obi se yi a ebeboa ama nkura hodo wo man mu no wonum etumpon ofasa akwanya no so ekire mabunu no enwuma bi a
aban eye ya ebeboa amanfo nyina na saa nnwuma aban eye no wɔkyerɛ mu sɛ ebi ne free SHS ya eboa ama sesei disuani bi atumi ato ana disua so akosukun to aso mu abra wontu eska bia no da nkyɛn a akwan ya woyie agoroprama ahodo a wosi ene enhyehyɛ bi a wodi gu akwan mu a aboa ama emabunu enya adwuma nyina no wɔde tudwa Mampenya bi de akyire kasa yi mu no wɔsan so kyerɛ abɛfo akwan ahodo a aban ade egu akwan mu na afei mantamu foforo a wateɛ ɛne anyama ahodo bebree a zipline drone delivery of medicines kɔtadan foforo a wasie sansemi nyina no wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ aban nhyehyɛ a wɔde egu akwan mu sɛ de ɛbɛyɛ a ɛbɛboa temamufuo nyina. Dwamtenani de ma National Commission for Civic Education ye Kathleen Adi Nene wonu so na no atomo be said yamanyon semada ne sika no ye disika rewre mu no o se enye emwa ye tinkebe ya yentwe ho emfiri sa suban no ho ka sema beji amanyosem na boso semo amunim sesi ano enye atem bi a ye ka disie because politicians nankasa omutumi be ka se sika no ye yi ma ye kyehye sika na we ni intina ye kyehye ye no na nkrofo no mu demand sika no voters ni citizens no demand sika almost omutumi de kire almost say sika we na we ma yen we na we de ma yen ya je efi omutire nyina ho na omo kasa asem na no mo ani age but problem is say de no egu oman no osan ka to aso say arehosem a womu ene se esan san amanyofo edi sika age 2 minutes no timamufuo ani age sika no ho ane senti se wonum enhunu mpumtu obi a onka ho asem. Money in politics no ebia politicians omo no start here basisi ade amanfo na kasa agi atomu e na hayen e na cause problem bebre mayen okrom sisi aye kasa politicians na kasa uni omo kasa o be ka kire o say aye ade bia ha omo ankasa because sika dodo a se nyipanya ansa na wa court contest for parliament hefa na wo ko sisa sika na efi afesu ewiase ma aye wo sisi ano sika bibre all kinds of places are with me akoje basa sika no enye sika yeguso aye wo NCCE pani kasa na wodi to dwano ho a wasan de afutuo no kokobo mansantwerefo afi ya abato afi nti yenhwe hu yie de yetro bia yehunu se ye papa de de moja hwie go beba basabasa beba de yentwe ho emfi ho ni misinformation no de mu media for mu na muti ase chen yempo say especially election year no be asheda atro bibi etwa picture bi na ya manipulate picture no na nansen AI ni ade nti obi utumi fa obi picture kan na wa manipa na kasa a enyo no a na ye twa asema to we so na ye ka asem we atia we na ye ka twa ye nkofo no say political opponents omo ye enemies ni ade sa ade na ye sa fake news ni ade no eno so emboa yen ya hwe yi a ebeboa amayegu oman no because obi kan ade na se obi nipa bebe mo kan ade wo social media omo fa ne say nukwere omo fa ne say eno ni the truth ne kasa yemu no wasan so di tudwa say ensem a enye nokre na atoro ene wumu a ya na ebeto dwa ewo do bonwum akuwa ahodo so no ha adwene pa ne tituru pa ne say afi eye abato afi no ahwe yi a ebewi akire no na manfo ade sansem enye nokre na di na fe wono makwakoto aba ama obi a wontumi emmoa wo manyi kwambia so. Fake news ni ade no is so dangerous. You be to me ADH kra ko elect obi a amanfo no nka ansa mo be elect no because of misinformation ni ade intro ni all kinds of things are here. Nti no so I said this year hwe ho yie pa because this year no abeye so easy. DC amanyoko Dwamtenani Johnson ese dunketia se wonbeye ne won mo betumi bia se tumi ni bedi won mo nsem a efiem pinu ene aduonu no 2020 election ewi akire na nipa bia nam so ahwe won mo nkon sesafo ni nyina no obehwe se atentenene ebeye adwuma ama won. We will not congratulate anybody who murders Ghanaians to secure power. We will not. And we mean it. We shall go after the perpetrators who murdered the 8 Ghanaians during the 2020 election. Even if they murder more in 2024. We shall find the perpetrators. They can run, but they cannot hide.
And we shall punish the perpetrators when we win power on December 7th this year. Oh, Johnson and NDC Amanyoko, Rod Johnson, Sidun Ketiansam Nemunso, or the Bima, Mammy J. Mensa, ya, one of your commissioner, die, electoral commissioner, no, say, one of one ren ye pa, when a Juma obey ye, wa fia batumo, ren one for Amanyoko, no ma prepare yen and okwardi, NAD. So, CSOs, leadership of faith-based organizations, traditional authorities, if a criminal is rewarded, how do you prevent crime? So we still have enough time for the criminals to be identified and dealt with, so that it will give assurance to the good citizens to realize that it pays to be a good citizen. And that is the surest way of ensuring that there is peace in this country. And we can reduce the incidence of electoral violence. It is not the other way around, where criminals who are involved in using violence and thuggery to compromise our elections are rewarded with political positions and appointments. Everybody will want to be a criminal so that they can enjoy the rewards of being a criminal. The criminal case of this wrongful printing of 1 million extra ballot papers is still in the hands of the police for over 3 years. And to add insult to injuries, the electoral Framanyon Semuna, young concern for Fromona, Anquaso, Hine, ne wapao, a year WC, who and to my yet, one more aside, Apao Foundation, home to my de macromaphobia, woman dear pa na unia kadie, Sikasem from one more formno, Omodesa Foundation, a Badwam, Adom Cassie, it was so. Mesran kwasoman ade amaye no monhwe so yie emfa man kwasoman de twato eye foundation a enam akuku damfo wo bandie mu asomasene mesre mpayimfo na sika ne ekomo no na menso sika nim na mamunya yiyi mu nso monhwe sebe omo ni bie oma edru ba bia sanye ya abaye otesuye yi etumi di si na ni so se yebema obi mako school free no sanso na ankwasoman mpanyimfo no menim se monhye mukna na bi nso nko school ni free nana medu eye wasa ankaso hema wahye emebunu nyina se oma wono mu ni mmere adesua ani dwadie se de beya sa charity foundation a ekuruma no ate no wono mu nyina ebenya mfaso afri mu Jumedi ayedi ye foundation nti ebia mwa ne ho emaya no emabunu no se ebia betimi akọ school ana se wobetimi akọsua ensano adwuma ama ye the foundation ayate na aboa no na dabi no ekuroi abaye krabehwe na dabi mboye ni ho a wo ma beye echirimma sisi ameka sei ya hwe varsity fo a ema afie wo ma pass for varsity wo mo ye dodo 13 asisi ayahwe mema ni nyina ya register wo ma Aminya no so na Adom TV Badwam kase na hare bema kwan na no pay mediasi yeda sepa emrani adaje raden fa nkomra somdwe emmaye nemum sawunya o shenkani a yegusu aginamu o Facebook/Adom TV afina da bonkrata ne online stories no aye krado yetwe hu sima kakra ye beba sisi a yenche